Guten Abend, ich bin Violeta, vi ste na kanalu za nemački jezik. Willkommen, dobrodošli. Naša tema večeras su prisvojne zamenice. Ako se sećate, mi smo već to dotakli tu temu, znači radili smo mein, meine, dein, deine. U prošlom videu smo odradili unser Haus, naša kuća. Opisali smo našu kuću, možete pogledati taj video ukoliko niste. A večeras sam odlučila da vam predstavim znači, sve prisvojne zamenice po licima u jednini i množini i to u nominativu. Dok će naredni video biti to isto, ali u akuzativu. A da vidimo šta su to prisvojne zamenice u stvari u srpskom jeziku. One se znači isto ponašaju kao i u nemačkom. Znači one pokazuju neku pripadnost. Znači čije je nešto. Da li je to znači moja, tvoja, njegova, njena, jakna i tako dalje. I sada, kako se one slažu? Znači, slažu se sa imenicom. Prisvojna zamenica se slaže sa imenicom. Šta to znači? Znači, da li je imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda, takvog će oblika znači biti i prisvojna zamenica i još da li je u jednini ili množini. Znači, i sve to u zavisnosti od lica. Znači, od lične zamenice. Pa da vidimo na primerima, to najbolje tako. Znači, ova tabela vam znači samo kao orijentir neki, znači nemojte je učiti na pamet, već preko primera. Pa da krenemo. Uzet ćemo primer muškog roda der Mantel. To znači kaput. Uzet ćemo za sada jednu rečenicu koja nema u sebi tu prisvojnu zamenicu. Pa ćemo reći Das ist ein gelber Mantel. Ovo je jedan ili neki žuti kaput. Da ujedno se i podsjetimo, znači, prideva, kako se slaže pridev sa neodređenim članom, ein, znači dodaje mu se nastavak er, zato što je mantel muškog roda der Mantel. Zašto sam dala ovaj primer? Ne samo da bi se podsjetili, znači, prideva, nego da uporedite sa, znači, prisvojnim zamenicama kada ima i prideva i prisvojne zamenice u rečenici. Pa da krenemo. Za prvo lice ih, znači Das ist mein gelber Mantel. Ovo je moj žuti kaput. Dakle, ovde je u prvoj rečenici bilo ein, sad je mein. Sve ostalo je isto, znači gelber Mantel, žuti kaput. Das ist mein gelber Mantel. Ovo je moj žuti kaput. Da vidimo za drugo lice jednine. Du, ti, znači. Das ist dein gelber Mantel. To je tvoj žuti kaput. Dalje, das ist sein gelber Mantel. Znači, za on, treće lice jednine, on, to je njegov žuti kaput. Dalje, za sie, za ona, znači nju, Das ist ihr gelber Mantel. To je njen žuti kaput. Znači, evo, to je već novo. Znači, ihr, sein je za muški rod, ihr za ženski. Sein, njegov, ihr, njen. I za s, znači, za treće lice jednine, za ono, Das ist sein gelber Mantel. Ovo je njegov žuti kaput. Samo da pročitam još jednom. Das ist mein gelber Mantel. Das ist dein gelber Mantel, das ist sein gelber Mantel, das ist ihr gelber Mantel, das ist sein gelber Mantel. Znači, samo zapamtite, ovo nije teško, evo ein, znači ovde dodaje se mein, pa onda dein, sein, ihr, jedino morate da pamtite i za ono, sein. Idemo dalje. A sada primer za srednji rod. Das Hemd. Znači, to je košulja. Das Hemd znači srednjeg roda. Zašto sam uzela za primer srednji, a ne ono redom kako idemo muški, ženski, srednji? Zato što je potpuno isto, kao i muški rod. Ali evo, pročitat ćemo. Znači, Das ist ein rotes Hemd. To je jedna crvena košulja. Znači, ovde se sad dodaje na pridev, da se podsjetimo, kad je neodređeni član ein, na pridev se dodaje es. Das ist ein rotes Hemd. Znači, to je jedna crvena košulja. A sada da vidimo sa prisvojnom zamenicom. Das ist mein rotes Hemd. Znači, za prvo lice ih, za drugo lice du. Das ist dein rotes Hemd.
za treće lice ea, on, das ist sein rotes Hemd. Za treće lice jednine sie, ona, das ist ihr rotes Hemd. To je njena crvena košulja i das ist sein rotes Hemd, to je njegova crvena košulja. Znači za treće lice jednine s. Dakle, das ist mein rotes Hemd, to je moja crvena košulja, das ist dein rotes Hemd, to je tvoja crvena košulja, das ist sein rotes Hemd, to je njegova crvena košulja, das ist ihr rotes Hemd, to je njena crvena košulja i das ist sein rotes Hemd, to je njegova crvena košulja. A sada da pogledamo prisvojene zamenice za ženski rod, a primjeri su die Hose, znači pantalone. One su ženskog roda u nemačkom jeziku. Inače, one imaju u nemačkom jeziku i jedninu i množinu, dok u srpskom su samo u množini. Pa ćemo mi morati prevoditi kao da su u množini. Dakle, uzimamo primer bez prisvojene zamenice. Das ist eine blaue Hose. Ovo su neke ili jedne plave pantalone. Pa da vidimo sa prisvojnom zamenicom. Das ist meine blaue Hose, znači za ličnu zamenicu ih. Ovo su moje plave pantalone. Za du, ličnu zamenicu du, ti. Das ist deine blaue Hose. To su tvoje plave pantalone. Za ličnu zamenicu trećeg lica er, on. Das ist seine blaue Hose. Znači, to su njegove plave pantalone. Sada za sie, znači lična zamjenica trećeg lica ona. Das ist ihre blaue Hose. To su njene plave pantalone. Dalje, za treće lice, znači jednine za ono, s, das ist seine blaue Hose. To su njegove plave pantalone. Da pročitamo još jednom. Das ist meine blaue Hose, to su moje plave pantalone. Das ist deine blaue Hose, to su tvoje plave pantalone. Das ist seine blaue Hose, to su njegove plave pantalone. Das ist ihre blaue Hose, to su njene plave pantalone. I das ist seine blaue Hose, to su njegove plave pantalone. Znači, blaue, opet znači uvek ženski rod neko das ist eine blaue Hose, znači pridev je odmah dobio zato što je ženskog roda neodređeni član, imenica je inače znači ženskog roda, tako da je i prisvojna zamenica dobila naravno pridev ostaje isto sa blaue, a zamenica prisvojna se menja, meine, deine, seine, ihre, seine. Idemo dalje. A sada da vidimo kako se ponaša prisvojna zamenica kada je u pitanju množina. Uzet ćemo sve ove iste primere, znači za muški, ženski, srednji rod, a to je der Mantel, sada je die Mantel u množini, kaputi, zatim die Hose, pantalone, die Hosen, znači pantalone, isto u našem jeziku, das Hemd, košulja, die Hemden, košulje. Pa da krenemo. Das sind meine gelben Mäntel, meine blauen Hosen und meine roten Hemden. Znači za prvo lice ih. Ovo su moji žuti kaputi, moje plave pantalone i moje crvene košulje. Dakle, šta se desilo? Mein je znači dobilo kao i sve ostalo. Deine, seine, ihre, seine. Znači, svi ti oblici prisvojne zamenice u množini imaju jedno A pridev gelb je dobio en, isto kao što smo ranije radili, znači dobija nastavak u množini en, pa tako, znači još jednom da pročitam, das sind meine gelben Mäntel, meine blauen, znači Hosen, und meine roten Hemden. To je za prvo lice. Ovo su znači moji žuti kaputi, moje plave pantalone i moje crvene košulje. Idemo za drugo lice du. Das sind deine gelben Mäntel, deine blauen Hosen und deine roten Hemden. Ovo su tvoji žuti kaputi, tvoje plave pantalone i tvoje crvene košulje. Znači sve isto, nastavak deine, pridev isto gelben, samo što znači imenica je u množini, za množinu znači nastavak na pridev, a prisvojna zamenica dobija Das sind deine gelben Mäntel, deine blauen Hosen und deine
roten Hemden. Znači, to bi bilo za drugo lice du. A sada za treće lice, znači u jednini, za er i es je isto, znači on, es, njegov. Pa da vidimo kako glasi. Das sind seine gelben Mäntel, seine blauen Hosen und seine roten Hemden. Znači, ovo su njegovi žuti kaputi, njegove plave pantalone i njegove crvene košulje. Znači, isto je za er i za es. Znači, za on i ona. Dakle, das sind seine, znači opet samo je dobilo, gelben Mäntel, seine blauen Hosen und seine roten Hemden. I pridev je isto sa n. Dalje, ostalo nam je znači za treće lice jednine, ona, sie, kako glasi. Das sind ihre gelben Mäntel, ihre blauen Hosen und ihre roten Hemden. Ovo su njeni žuti kaputi, njene plave pantalone i njene crvene košulje. Dakle, das sind ihre gelben Mäntel, ihre blauen Hosen und ihre roten Hemden. Ovo su njene, znači njeni žuti kaputi, njene plave pantalone i njene crvene košulje. Znači i ovde je jedno ihre, a gelben, znači pridev žut i ovaj blau, plav i rot su dobili nastavak n. Pa da vidimo dalje za množinu ličnih zamenica. Hajde sada da pogledamo kako se ponašaju prisvojne zamenice kada su u pitanju lične zamenice u množini. To su via, mi, ija, vi, zi, oni, one, ona, a ovo je poseban oblik za persiranje, nema veze sa množinom, znači zi za persiranje. Znači unza, oja, ija i ija, samo velikim slovom se piše, recimo to je za muški rod, ali najbolje na primeru da to vidimo. Uzet ćemo primer muškog roda, der Garten, to je bašta, znate već tu imenicu, pa da opet počnemo, znači, bez ove prisvojne zamenice, das ist ein schöner Garten, to je znači jedna lepa bašta, opet ovaj pridev sa dodaje se, i sada da vidimo, da kažemo, to je naša lepa bašta, znači vezano za ličnu zamenicu mi, to je wir na nemačkom. Das ist unser schöner Garten, znači ovo je naša lepa bašta, mi kažemo nekom, ovo je naša lepa bašta, das ist unser schöner Garten. Sada za zamenicu, ličnu zamenicu ja, vi. Das ist euer schöner Garten, ovo je vaša lepa bašta. Da, možemo i pitati. Ist das, znači krenemo sa glagolom ist das euer schöner Garten, da li je ovo vaša lepa bašta? A kako ćemo odgovoriti? Ja, das ist unser schöner Garten. Da, to je naša lepa bašta. A sada da vidimo za ličnu zamenicu sie, znači on, oni, one, ona. To je znači isti oblik. Das ist ihr schöner Garten. Ovo je njihova lepa bašta. Znači, bez obzira da li su oni, one ili ona. Isto i u našem jeziku. Znači, ovo su njihove lepe bašte, bez obzira kog je roda i u srpskom jeziku. Da li su u pitanju, znači, muškog roda množina, oni, ili ženskog one, ili srednjeg ona, tako i u nemačkom. Das ist ihr schöner Garten. Ovo je, znači, njihova lepa bašta. I sada za persiranje, das ist ihr, da vidite velikim slovom se piše, schöner Garten. Ovo je, znači, vaša lepa bašta. Mislim da je bilo jasno, mogu još jednom samo da pročitam. Das ist unser schöner Garten, ovo je naša lepa bašta. Das ist euer schöner Garten, ovo je vaša lepa bašta. Das ist ihr schöner Garten, ovo je njihova lepa bašta. I das ist ihr schöner Garten, ovo je vaša lepa bašta. A sada ćemo ponovo uzeti imenicu srednjeg roda, das Auto, sa razlogom jer su isti oblici za prisvojne zamenice za muški srednji rod u množini kao i u jednini, što smo vidjeli u prethodnom delu. Dakle, das ist ein weißes Auto, znači to je bez prisvojne zamenice primer, ovo je jedan beli auto,
znači je s nastavak na pridev, weiß, beo, znači weißes Auto, das ist ein weißes Auto, a ovo je naš beli auto, kako ćemo to reći, vezano za, znači, ličnu zamenicu wir, mi, das ist unser weißes Auto, znači ovo je naš beli auto. Dalje, das ist euer weißes Auto, ovo je vaš beli auto, znači lična zamenica vi, više osoba. Dalje, za ličnu zamenicu sie, oni, u množini znači oni, one, ona, reći ćemo das ist ihr weißes Auto, znači to je njihov beli auto, znači za sva tri oblika je ia, kao i u srpskom, znači njihov. I das ist ihr weißes Auto za persiranje. Ovo je vaš beli auto. Dakle, das ist unser weißes Auto, ovo je naš beli auto, das ist euer weißes Auto, ovo je vaš beli auto, das ist ihr weißes Auto, ovo je njihov beli auto i das ist ihr weißes Auto, ovo je vaš beli auto. A sada da saznamo kako se ponašaju prisvojne zamenice kada je u pitanju imenica ženskog roda. Šta mislite? Uvek Znači, uzet ćemo imenicu die Vase, ženskog roda, što u prevodu na srpski znači vaza. Slično, die Vase, vaza. Pa da krenemo. Bez prisvojne zamenice, das ist eine bunte Vase. Ovo je jedna šarena vaza. Sada da kažemo, ovo je naša šarena vaza. Das ist unsere bunte Vase. Znači, ovo je naša šarena vaza, vezano za ličnu zamenicu wir, mi. Sada za ličnu zamenicu ia, vi. Kaže se das ist eure bunte Vase. Tu ima male promene, znači nije oja, nego eure. Das ist eure bunte Vase. Ovo je vaša šarena vaza. Dalje, za ličnu zamenicu sie, oni, one, ona, das ist ihre bunte Vase. Ovo je njihova šarena vaza, znači za sva tri oblika oni, one, ona. I za persiranje, das ist ihre bunte Vase. Znači ovo je vaša šarena vaza. Pa da ponovimo, das ist unsere bunte Vase, das ist eure bunte Vase, das ist ihre bunte Vase i das ist ihre bunte Vase. A sada nam je ostala još samo množina, znači kada su imenice u množini. Kako se ponaša prisvojna zamenica, znači kada je imenica u množini i to po licima, znači u množini. Znači za lične zamenice u množini, wir, ihr, sie. Pa smo uzeli imenicu, znači die Gärten, znači u množini der Garten, kao što smo imali u prethodnom primjeru bašta, sad uzimamo u množini die Gärten, bašte. Imali smo imenicu die Vase u znači ženskom rodu, vaza, die Vasen, vaze, množina. I imali smo das Auto u množini die Autos, znači automobili. Pa da vidimo na prvo lice množine, wir, znači das sind unsere schönen Gärten, unsere bunten Vasen und unsere weißen Autos. Dakle, ovo su naše lepe bašte, naše šarene vaze i naši beli automobili. Znači, šta se desilo sa prisvojnom zamenicom? Ona je dobila nastavak Znači, slaže se kao što ima u ženskom rodu. Isto, a pridev n zbog množine. Uvek n dobija pridev u množini. Das sind unsere schönen Gärten, unsere bunten Vasen und unsere weißen Autos. Znači, ovo su naše lepe bašte, naše šarene vaze i naši beli automobili. Sada da vidimo za imenicu ia, znači drugo lice množine. Vi. Das sind eure schönen Gärten, eure bunten Vasen und eure weißen Autos. Znači, ovo su vaše lepe bašte, vaše šarene vaze i vaši beli automobili. Znači, to se malo promenilo kao u ženskom rodu, eure. Das sind eure schönen Gärten, eure bunten Vasen und eure weißen Autos. Ovo su, znači, vaše lepe bašte, vaše šarene vaze i vaši beli automobili. I sada da pogledamo za imenicu sie u množini, oni, one, ona.
Das sind ihre schönen Gärten, ihre bunten Vasen und ihre weißen Autos. Znači, ovo su njihove lepe bašte, njihove šarene vaze i njihovi beli automobili. Znači, za sva tri oblika oni, one, ona, ihre. Znači, svuda jedno se dodaje za množinu, a za pridev n. I sada da vidimo za persiranje. Das sind ihre schönen Gärten, ihre bunten Vasen und ihre weißen Autos. Znači, ovo su vaše lepe bašte, vaše šarene vaze i vaši beli automobili. Znači, kada pišemo velikim slovom i. Vidite da je to isto kao i za treće lice zi, ali ire, znači samo to iz konteksta se razume. Ako se nekom obraćamo pre toga, ako imamo neki tekst, onda možemo to shvatiti ili za sada ovako naučite, pa vidjet ćete kasnije da se to uvek iz konteksta razume. Znači, da ponovim još jednom, das sind unsere schönen Gärten, unsere bunten Vase und unsere weißen Autos. Das sind eure schönen Gärten, eure bunten Vasen und eure weißen Autos. Das sind ihre schönen Gärten, ihre bunten Vasen und ihre weißen Autos. Das sind ihre schönen Gärten, ihre bunten Vasen und ihre weißen Autos. Pogledajte još jednom ovaj video, uzmite neke primere sami. Ako vam se dopao video, lajkujte. Gute Nacht.